Mingla Naku major scales to ye moat jang major scales to ye moat. Moat kunamushi ware Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Maxolydian, Aeolian and Locrian. So your ma kunamushi ware no. General Moat biology Ionian, Dorian, Phrygian, the mule biology hour. No? Ionian so blue Ionian. Dorian so Dorian no. So that you know tape you are. Ionian so sea Ionian. No? Sea Ionian solution. Sea do manjare scale shipar. Sea Ionian sura. Sea scale degree 1. No? Sea scale degree 1 fit the down. Sea notes ka do fit the notes. Solution shipar. No? Alright. Sea Ionian mode solution. C major scale. Ne do web shipar. C major scale re ma D shipar. No? Now the mean job. C go where general Ugomatar Bioman C Dorian mode. C Dorian mode solution no. C got second scale degree. C got ray fit no pibare. No? C got ray fit mode pibare. So Araga B flat major scale man for DR pibare. C Dorian solution the C the second scale degree lo debe yare. Tamamo solution C ga ray no fit the mode lo debe yare. No? So C Dorian solution general B flat major ma scale ma D ma fit bare. No? Okay. C Phrygian solution jaro C ga that scale degree fit the mode tamamo C ga me fit the mode lo debe ya bare. So A flat major ma general D ma fit bare. C Phrygian, C Lydian solution. C got far no pit there, C got scale degree 4th man she no pit bar. So you know general C major G major scale man D man G major scale man D man C Lydian. Kilo she C Maxolydian. C Maxolydian C got scale degree 5 formulation so no fit the mode chipper. Solution no general F major scale ma D ma C Maxolydian solution F major scale ma D ma C Aeolian sura C ga scale degree 6 ma she a mobu solo jim fit bare C ga la note fit bare so you know general E flat major ma D ma fit bare tani a phin Aeolian mode sura E flat major ye relative minor mode le fit bare no hello major ma D maပြီးလို့ရှိရင် C Locrianဆိုတာ C က 7 ဖြစ်တယ် C က D note ဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် C က scale degree 7မှာကြာရောက်တဲ့ note ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ D flat major scale မှာ D ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲ C မမဟုတ်ဘူး
G Ionian ဆိုလို့ရှိရင် G major scale မှာပါဖြစ်ပါတယ် G major scale G Ionian ဆိုရင် G ကဒိုဖြစ်တဲ့ note ဒိုဖြစ်တဲ့ mode ဖြစ်တဲ့အတွက် G major scale မှာပါတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် G Dorian ဆိုလို့ရှိရင် F major လေးကိုရောက်သွားပါတယ် G Dorian ဆိုရင် G ဒီ second scale degree G Phrygian ဆိုရင် E flat လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်G Lydian ဆိုရင် D major scale ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်G Mixolydian ဆိုလို့ရှိရင်တော့ C major scale ထဲမှာသွားရှိရဖြစ်ပါတယ်နော် G Aeolian ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြတဲ့အတိုင်း B flat major scale ထဲမှာတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် G Aeolian ဆိုတာ G ဒီ scale degree 6မှာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော် G Locrian mode ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A flat major မှာတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ